Abusiafo ene adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHSO Ghana wahala jumedie ena ebre asosamoson fomuni aba epesikapa ene nso mede ebebesom ahwefo ene etiefo na ene deyi yen papa bi ababontin dinsimbi ababetu edwa amachese Ghana fo ede woma no egu ne so se ade bi opanyi pa na wo kasa ensemwe de bi de na wo pe ede ache mebunu no krampo ama womo eni abre woni so se there be ade ekoso wo baabi na chese wo panyi a chese wonim de kakran ka de bra beka bibi na ka Ghana fo yakoma ento ye manye yi a wo san ede eja esa egu enioma emu na abusuafo ye papa meka ne ho asemi ye papa Paul Adom Ochre Paul Adom Ochre na abusuafo yen papa yi ota host of Good Evening Ghana a political show Metro TV so na eno na nanu ada okokotena ni show so wodi ensem bi to edwa wo chemu sem yes, some people will survive, others will not survive. Ghana is sitting on a time bomb we any yen papa in someone wodi to edwa wo chiremu no eni was saying Ghana is sitting on a time bomb. And if we don't take care, what is happening in Nigeria will happen in Ghana soon. Our leaders should think and make the youth believe they are thinking about them. Something is missing in the thinking of the youth. We don't have a replacement in the problems they youth keep complaining about in this country. We are at a point where things might get out of hand one day. We enen someone what they to eja emrana chese woka asa ede afa yankasa union Nigeria for one SARS issues are ekoso ni pekunkum ebinum eprepra ebinum esun achese dane da protest ekoso ensas yanu to for do wo ho agim empeni for do wo ho agim chese celebrities dudro na do wo ho agim no ena chese yen papa Paul Adom Ochre so beka bia wo chem se Ghana de wan sha yesusu yebe kosa onyoma no emu na denti na ema ne dwen se yebekosa onyoma ni mu ani nyina yen abato a yebeto no eno osusu se ebema yen wan sha yebetimi afesi such things say ye time bomb so atese yenya sori a ene agani se di booma eno anu no ebetimi survive ebi ensusu entimi survive na abusiafo no susu say eno chire emu. The December election will be violent. I say this because just after the election, the winner will take everything and the opposition party will take nothing. The opposition party will begin to see everything wrong with the winning party. When the waves is coming, nobody can survive it. Why don't we make everybody enjoy the power? Why shouldn't it be the winning party enjoying everything? We ene someone was sansom ede eto wuche mu a December 2020 about on no ene betimi anam so amede basabasa ye Nigeria for ekom ne bi betimi akomo ewo Ghana ahanu mesanso hu ne sem amanyoku a eberene no den ya bibia ne dia opposition no wonya hwe emfa emfim ne no ebasa bibi biara the winning team no ebeka bia no opposition ebe sorry den etia esanse wo mo ankasa edwen wo mo ankasa den ehun enti adenti na wo mo ma wo bia enjoy the oberin no still na wa rene wo enjoy the wo jubilate by yes, so you have to let the opposition and the other parties know, and I said the other citizens no so enjoy the ones so wo enjoy no ebi na ebusuafo the same way to edwa no na ekwa yes as wo ka as wo nka as wo pese wo nsi so as asem na wo ka as wo suru asem as wo pa asem bi ese se Ghana yebetimi na bio ade ekoso ewo obi mamu na enya eba ne sen na se wo ye mfato ho a wutimi de yes abasabasa ya ekoso no etoto wo mamu ehun. Could it be say yes said no ma tete ensem ebinumo keka enoma ebinumo eche say 2020 about one chese one sha moja ebetimi ehwegu one sha nyoma basabasa betimi asie no sa na etie na wo ka ensem we ya na say ensem we dane da ye bie ya no eka no aya ye dwen hu say
ade we ya ye kan ebia na obi wo ho na adwen ma so because obi tini man mu wo dwen ne de hu obi tini baabi wo tie de wo man no e kan wo be hu no se o man no krampo no wo mo ankasa no kram wo hu wo mo ho ano wo mo ankasa krampo no wo mo hu sa asundue betimi abo mo mamu wo mo e pre eye basabasa ye wo mo e pre eye chese ekon wo mo e pre eye violent enti ene ye ntonso ye nso yenkoto nhye wo mo so na wo mo so ene de wo mo hwehwe no wo mo ensa intimi enka ade enti na dane da ye nu asem a ye beka no ye ntimi nka eye ensem ebetimi ama adwen sachaba ebetimi de eye nimdie ebetimi de eye ensempa pa aye den ahye emabunu no etim because one sem a wo kan say abato ebetimi amase yesie no wo bi etini baabi obeka say me na wo se me di eye ade enti so obi aka we dia ene emensuso no mesuso me yesa esan se wo no kura we di kan ama yate asese Ghana yete time bomb eso enti ene se basa yesi a ememe ka say ye mi ana asese yen ya na ye nyina ye di adwen kro nensuso enyo me bi wo ho no wo se ye ndwen ho na ye hu because eye den ade wo ka efri wano no kai hunu se hedin ya obebu ho akonta papo bonium na wususu papa ana wususu bone no na wadwen ho se me kasa ensen we susu so ben le benya wo me man no eso ye e da adwen like adwen poben ene de be hye enkrofo etim enye se ye sori ya ne ye ka eye ensem o enye se de beba ye tirim bia na tese yatena yenya opportunity yenya platform nti na ye ka de ye po when your platform when your opportunity that should even give you the time and answer the chance to let the youth know say this time we enfa ho ne de besi enfa ho ne de beba obia ehye mu putupa obia ehye da ye na agye so wo gadamo eduma ye bibia mon resist eni kwansa mu ditum eni kwansa mu ye ba ye mo ma mpanifo na ye looking up to mo no mo the same way to edwa na mo kasa ani basa ye betimi asi ena mabato yi we beba ba berene say ni ye de ekoso wo Nigeria ebi betimi akoso esan say no emabunu ni complaini emabunu ni yesi a emabunu no complaini a wo mu complaini no samonso so mo nya kasa debi eka che wo ma enti wo ma drink timi nsesa wo ma comment mi ento mo ye mo hunu se mo mpanifo no mo wo ne ma pa bi e de ma wo mo ana dane ye beka eye ensem a eye ayem hyehye ensem dane ye beka eye ensem a ebema wo bi adwen asesa say oh say na ebinu mo ka de e na me so me prepare ebia na obi wo ho no ma wo nya na adwen say ekon e ba kwampo na wo bekwa akoku bi ba wo hunu se de mpanifo ekeka wo say say e na wo mo eye de na me so me nkopeto e me nkopese kan bi nhye mo e na me number bi na ne to jaje de hye me so am me so matimi atwen e de defend me ho e de na ye kire mabunu no ye mpanifo no eden e na ye dan na die ama mabunu na hunu se de be ya wo mu be hunu se mo e wo like mo wo ye ho adwempa ana se mo wo oman no ho ye tiri mu popapa na se dan da sei e ne ye nsem kan ye ebe ye dan da ye bebu ye ho abomfia na dan da abato ye beto ye di hu ebe hye ye timamufo emu ye di hu be hye nkokora na mrewa emu ye di hu ebe hye emabunu emu emrantewa ne mabawa no emu ama wo ma hunu sem basa ye betimi ati ama wo ma hunu se ye ntimi nya peaceful election dia ene na eden na ye pe e wo mem na se die na te se ye hu se abato ebetimi de ntokaba abato betimi de basa ya ba de ne ye nyai ne hu se obi ende obi aso ene de wote so onko so antena so kopim so bewu because se ye be system se obi memetena so nso be experience the power anaso no so be nya anaso ntimi mbra na wonfa de nyame de dwane mu memedum oman no na se num no wo wonte ase wo akire baabi no obi so nte ase wo baabi na de ntokwa ebeba de basa ebeba na mo de hwego beba na ebi be survive na ebi ntimi survive dia ene na pa no twa no ya ma obi apani baabi afa na ne do betena kunya so wotena so a wuwu a na enu ano ne ya pa na musini fofo ana busuafo sen ena wodwen ho esiefa ya papa Paul adom ochre ne nsem ode eto edwan ne kwan so ano no ana se enye ne kwan so forward nchire ebra e wo too much in comment section e bi mu like videos na share e wo all the social media platform o betimi so follow yen e wo Instagram page and your Twitter page so @tumagh_ midin e de ekwesi kapada sene ye besane share makram Too much GH. Me did akose Japan. E prepare am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Mo ko so show mo. No any be de bia. Me da ma say love you. Me dey the Isaac Odwampo. Obetun afem the great tampo. Mbrenbren. Won me kan woni hwe too much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Too much GH. We boy what? Shut up. Too
your fans, and everybody who is watching Too Much GH.